Qadrli dostlar, hürmetli televizor qarauсы тамашасылар, якташыбыз Башкортстанның халык язучысы Абдулхак Игбаевтың «Сал сәсләр» исемле поэмаһын мин Бөек Еңүдің 75 еллыгына яугирләр һәм тыл батырлары истәлегенә багышлап һөйләйм. Сал сәслеләр. Сал сәслеләр, бигрәк хөкемлеләр. Сал сәслеләр, һездән көнләшәм дип кем әйтте ул миңа? Әллә үз йөрәгем менән һөйләшәм? Йөрәк кызык бит ул. Ал-ял белмәй яна яшьлек дигән ялкында. Мәгәр бүген минем йөрәк һүзем сая сал сәслеләр хакында. Сал сәслеләр бигрәк иргәләр шул. Япрак шауына уянала, төнге тынлыктарда үз алдына гына һөйләнә. Не уйлай улар? Не уйлай хис йомгагын кат-кат тагатып, хис йомгагы килә. Әфыкта Hazırlık kına kile tanıdı. Niye yukağıdlar sal sesliler, niskergen mi güngül kıldarı? Oşu güngülderde yarı bitti, küp mü küreş, davul yıldarı. Yıldar, ular mаңлайында yuyulmatın hızlı yulaktın. Бұл yulaktar belki bir hırılır, şanlı 20'si bu attın. O, yuh, sal sesliler ükinmeyder, ilişterge düşken kümüşke. Ular мәңгі hünmez nur üsteni, altın urak minen süküşke. Tevgü tüdülüştü ular tüzdü, tavaktardı hürdü havanda. Yen ayamay utkayındı ular, ilde yol üstegen zamanda. Hem bugün de ilden her bidegi ular güngülünde kursula, yeresenin yapmışını alabit, sal sesliler nığırak bursula. Sal sesliler hiregeyen hayın, yeni merney, erney güngülüm. Qayasak biteli biz ulardın, bilip bitirmey biz qadrin. Sal sesliler, bigirek hükümlüler, sal sesliler hizden günləşəm dip kim eytdi bu miyə? Әллә, üz yüreğim menen heyləşəm? Rəhmət hingə yürek, turmuş qəmin, qaldırdın da yıldar satında, gururlanıp bugün bir hüd eyttim, saya sal sesliler hakkında.